Dube o fihlile Kgorotshelo a bofile ka diketane maotong. Ka ge a sena mangwalo a go ba ka Afrika Borwa, go belaelwa ge modudi a Zimbabwe a ka tsena bjang botala. O lebane le melato ya go thopa, go kata le go bolaya basadi ba šupa ka polokwane. Ditopo tša bangwe ba tša setlhabelo be di fihlišitšwe. Dube o gononelwa ga ile a tshepiša ba tša setlhabelo bao mešomo. The DPP took the decision that when the matter is ready, he will be tried in Polokwane High Court. At this stage, Dube still abandoning the bail application. The matter has been postponed to 28 February 2022 in order to get the DNA results. Ba malapa ba tlhobaetšwa ke go dirišwa ga dipoelo tša DNA. O bile le kotsi mo mmileng wa mogolo wa rena wa N1 gaufi le mogopong beke tše pedi tša go feta ene e ke lebeletše batho ba gona ka tlhaloso ye ba e tlhalosang be ba swana le batho ba ditopo tše monno a di dirileng bjale ke makatša ke bona ba šetše ba bolokilwe di-DNA tša bona di boile ba bolokile ene rena re sa eme a ke tsebe gore bothata bo ba boimo kae gona moo ka ntle ga Kgorotshelo mekgatlo ya dipolotiki šita le maloko a setšhaba e batlile go thekga ba malapa ba tša setlhabelo ka moka ba nyaka go bona toka e phethega.